turaje natwe kujabukira mu rukundo rw'Imana, turaje gutabarirwa mu rukundo rw'Imana, turaje kunezererezwa mu rukundo rw'Imana, turaje duhungiye mu rukundo rw'Imana kugira ngo duhunge ikirere kibi duhure n'ikirere ciza, dukugwe kw'ikirere kibi duhangarizwe mu kirere ciza. Turaje muri Isaya 9 ngo tubone kugira neza kw'Imana, turaje muri Isaya 9 ngo tubone ubutabazi bw'Imana, turaje muri Isaya 9 ubwiza bw'Imana butubeko. Iyi saha itubera isaha y'umugisha, iyi saha itubera isaha y'amahoro, iyi saha itubera isaha y'ibyishimo, iyi saha itubera isaha y'ubwenge n'ubwitonzi, isaha yo gutabarwa no gutabaruka. Mukama, twongeye gushimira ko turi bazima mu bwoko bwawe, twongeye gushimira ko kubw'izina ry'umwana wa Yesu Kristo atakiwe na kimwe dushobora kuburira mu nyonga ziwe, mu maso hiwe, mu kiganza cyawe kiranda amazina yacu niho yanditswe. Niyo mpamvu uyu mwanya tuje amazina yacu ngo tuyatandukanye, nta kanwa k'abarozi, akanwa k'abambuzi, akanwa k'abangushi. Turaje muri uyu mwanya ngo duhembure nyagora ku ngoma, turaje muri uyu mwanya uduteturire umwami w'abantu. Raba inaha ziri mu mitima yacu, raba inaha zaciye mu matwi yacu, raba ukuri kuri muri twebwe, raba gukunda ijambo ryawe kuri mu mitima yacu, uheze uduha umugisha. Amaraso ya Kristo adutwikire rwose, inema yawe mukame muri twebwe igwiriye rwose, imibabaro y'isi tuyikugwa ko mu izina rya Yesu Kristo, agahinda kacu gahinduka gahimbare mu izina rya Yesu Kristo, imibabaro yacu ivunjwe mu iminezero mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubutware bwa mutima w'Imana butwarire muri twebwe kugira ngo inganji ya data yamamare mu kubaho kwacu, kandi ubwami bwa data buhabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Amen. Amen. Bakundwa umukama dusangwa amara ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, inema y'Imana, ibyo byiza byose bikomoka ku butatu bwera n'Imana imwe rudende bibe mu buzima bwacu bigwiriye rwose, kugira ngo tubone kweregwa muri ubuzima tubayemo kuri iyi si. Ari naye ndabahaye mwumvirize kugira ngo ibafashe kugura ikirere cyiza ku buzima bwanyu. Kubera iki? Ubundi hari igihe tugira ubuzima buri mu intambara, hari igihe tugira ubuzima uri mu imibabaro, hari igihe tugira ubuzima uri mu agahinda, hari igihe tugira ubuzima butagira agahimbara. Icyo ni ikirere kibi ku buzima bwacu. Icyo kirere rero kibi ku buzima bwacu kiva ku mpande zitandukanye. Hari igihe kuva ku ntege nke zacu, ku kutamenya kwacu, akwigereranya kwacu, ibyaha byacu, ibicumuro byacu, cyane igicumuro biratandukanye, ibyaha bya basokuru, ibicumuro bya basokuru, ibintu nk'ibyo amajambo watongerereweko. Ariko rero iyo izo ntege nke, iyo ibyo bintu byagutumye ugira ikirere kibi mu buzima bwawe, bikanka ko wererwa, bikanka ko uhigwa, bikanka ko ukundikika, ugize amahirwe yo kubisobanukirwa, haba urose n'andi mahirwe yo kwitandukanya nabyo. Ndaje mbabwire gatoya. Dawudi kugira ngo yitandukanye n'ikirere kibi cyamucumuje agakora ikizira kica ingabo yiwe, agasambanya umugore wundi muntu atakenye umugore. Yahagaze mu isamwa ryiwe, arabwira Imana ati ngirira ikigongo ugaragaze ko utunganye,
kuko mawe mu byaha niho yasamiye. Mawe mu byaha niho yasamiye. Byumvikana yuko bimwe mu byugaye ikirere ari mu isamwa ryawe. Iyo rero ibyugaye ikirere ari mu isamwa ryawe, ikura ryawe, hari igihe ugera ahantu ugasanga unaniranwa n'abantu, ugasanga abantu barakanka, ugasanga ufise umwete wo gukora ibintu ariko bigahora bisunzuguritse, ukagira umubabaro utabona icyo wokora. Ndasabye naye ijwi rivuga bukebuke muje kwigora muyumviritse. Ubundi ntacyo mfise nari gukora, unda iduze volume muyumviritse, kuko hari abantu mutaramenya gusesangura mu buzima bwanyu ngo mumenye impamvu mubayeho. Ujya ku munsi nubura akanya ko kwitekerezaho ngo uce ufata ubuzima bwawe buhuze n'ubwa Bibiliya, uzankirika. Kandi kenshi uzobona ko bamusangiye community ari bo bagome. Ni inzira zibiri, hari igihe baba ari bo bagome mugana ukaba ufise icyanzo bagucako, kuko iyo ubana n'umugome ukaba umaze gusobanukirwa ubuzima bwawe ukiyeresha amaraso meza ya Yesu Kristo, umugome ikintu cyose agukubise kimugarukako, akugiriye ishari, akugiriye inzigo, bimugarukako. Ariko iyo utarabimenya wahora guhitana kuko asanga umutima wawe, asanga amarangamutima wawe, asanga umwuka wawe uri kurangara, ukibaza baranyanka ni kubera iki, abanyenzigo n'ubwoko n'iki, kada kumbe n'isi y'umwuka yawe itandukanye n'ikirere cyabo, ikaguhindukira bibi. Iyo nawe mwumvise ko iyo ari umuntu adasanzwe ko ari umuntu asanga umuntu yihebeye Imana, umuntu ubuzima bwe yabuhebeye rugira. Ariko Imana nirabanura ku butoni, buriya ugukorera Imana kwacu, kuyobera Imana kwacu, nimwibaze ngo bikuraho igisokuru kibi twavukiyemo. No, igisakuru kibi wavukiyemo kiragukurikirana muri ubwo buzima bwihebye, ugasanga uhora n'umujinya, uhanzego, uragirane, ukagira icyangiro, ugasanga icyo cyangiro ni kirogano, cyangwa icyo cyangiro ni kivumano, cyangwa icyo cyangiro ni karande. Muri icyo gihe kiba ni giki, wisobanukiwe, wiyezesha amaraso ya Kristo, uhamagara ubutware bw'Imana bugakora muri wewe, wiyunga n'Imana gusumba kwiyunga n'abantu. Abagutaye bose baza bakakugarukira, mwabyumvise, ahubwo yabiherewemo promotion. None rero kugira uguruze ikirere kiza ku buzima bwawe, ngomba ndakubwira utuntu tune dukenewe uco dusengeramo, uco dukorera ubuzima bwawe. Ubwa mbere, Dawidi yubonye ikirere ciwe cyugaye, kavuga ati Imana ntishobora kunyemera, abagenzi ntibashobora kunyemera. Dawidi yaraje aravuga ngo, Mukama, girira ikigongwe, ugaragaza ubutungane bwawe. Dawidi aravuga ngo, isamwa ryanje ntiryagenze neza, mawe mu byaha niho yasamiye, nubwo nagerageza. Isuzume niba ugomba gukurwa kw'ikirere kibi, isuzume isamwa ryawe, ivuka ryawe. Hagi ujya kwisanga uri umwana yanka umubyeyi wiwe, hagi ujya kwisanga uri umwana agora umubyeyi wiwe, hagi ujya kwisanga uri umubyeyi windushe, hagi ujya kwisanga ari umunyamibabaro, uri umunyacankero. Nubisanga umenye ko ibyo bishobora kugarika ikirere cyawe cyiza, ushikaho udashobora gukora ikintu na kimwe ngo cemekwe. Uca ubwira Imana uti uwo munsi byagwa nawe mbumo Kristo umuzima. Kuko Dawidi yaravuze umurongo w'8 Zaburi ya 51 ngo ari kushima ukuri kuri mu mutima, Mukama ntuncira agace, unyigisha ubwitonzi, Mukama nsyoroza izope, muze mbone kuba mweranda, unyuhagire meze ndushe urubura kwera. Naho ndi sengesho ry'umunyacankiro, naho ndi sengesho ry'umuntu akeneye ikirere cyiza ku buzima bwiwe. Icyambere, suzuma ivuka ryawe, bwira Imana uti mbabarira ibyawe uhereye mu byo mu gisoko.
usaba wihereje. Icya kabiri, Dawidi yaravuze ngo nyumvisha akamwemwe n'akanyamuneza, amagufa wari waravunaguye ashobore guhimbagwa. Hindukiza amaso yawe ntubone ibicumuro byanje, uzimanganye ibyaha byanje byose. Usaba ikigongo Imana, kwibuka ubuntu bw'Imana, kubwira Imana ikurenganura, kubwira Imana igutabare, ucisha bugufi umutima wawe. Mishe 6:7-8 yavuze ngo umwana w'umuntu niki kindi Imana igusaba kugira iguhezagire, ngo niki sivyo kugendana nayo uciye bugufi kandi ugira ubuntu. Bwira Imana uti nyumvisha akamwemwe n'akanyamuneza, amagufa wari waravunaguye ashobore guhimbagwa. Uhindukiza amaso yawe ntubone ibicumuro byanje, uzimanganye ibyaha byanje byose. Gatatu, ewe Imana ndemera umushaha mweranda, mushiremo kandi umutima udahugombwa. Ntushibure ngo mve imbere yawe, ntunkuremwo umutima wawe mweranda. Saba Imana guhindurirwa amateka, gukorera mu kindi kirere cy'umwuka w'Imana. Uganire na mutima mweranda, ukorane na mutima mweranda. Kane, ngo subiza akamwemwe k'urukiza rwanje, kandi unkomezemwo umutima wagutse. Nzoheza nigisha ababisha inzira zawe, abacumuzi nabo baheze bagaruka iwawe. Muca mwumva ubuzima buri muri irya ntahe ubwamo Kristo yadushingiye. Gira umutima utunganiye mu itegeko rya rudasumbwa. Ubwire umukama uti ndashaka umutumwa wawe. Mu buzima bwose mbayemo, abo tubana, abo dukorana, ndashaka kuba icyitegererezo cy'urukundo rwawe. Utu tuntu tune tugufashe kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Wumve ko Imana iri hafi yawe, wumve ko Imana igukunda, wumve ko Imana ikunezerewe, wumve ko Imana ishaka kugutabara. Turagushimiye cyane Mukama kubw'ubuntu, urukundo, impuhwe n'imbabazi zawe. Kubw'ubuntu bwawe nyagora ku ngoma, gira ikigongwe twebwe ubwoko bwawe tubyutse gusengesha 9. Subira wumake impome z'imitima yacu, uduhamara uduhe gutabagwa, utwuzuze ubutabazi. Tugire neza, wakira imitima yacu yihesagire, uyirinde kubabara kandi uyagurire imbibi. Tunezereze, duhe gutabaga, udukure kwiga icyuja, udukure kwiga ikirere kibi, udukure kwiga imivumo ikomoka mu kanwa kabangusha. Tunezereze, turabigize ubwoko bwawe, duhindurire ikirere. Turazi ko imbagwa atari zo babaye, ubabaye abahuza umutima bakaza bakugana. Ubabaye abatigera birengagiza isezerano n'itegeko by'intava waduhaye kugira ngo twamane nawe. Tugire neza, turakwizigiye, tugirire neza, turakwituye,
tugire neza turakuramukije, tukire neza turaguhamagaye ngo ubwami bwawe buze turi muri twebwe, tugire neza bigaragare kuri Imana twasenze yumva kandi yishura. Uyu mwana waguhereje umutwaro w'ubugwayi mugirire neza, ubugwayi mugire neza. Turinde kubabaranya guhora ku ngoma, amaraso ya Kristo adutwikire, umutima wa mwiranda tuyobore kandi adukomeze, ikirere cyiza kibe ku buzima bwacu. Akira ukuri kuri mu mitima yacu, ubone gusenga kwacu, utwishyure ku bibazo byacu, uduhe ibisubizo byose dukeneye kugira ngo turambe kandi turanirwe mu izina rya Yesu Kristo.